Minister wa urimi mithikali ntore kumeneria mucemanio yo Raila Kamakunji akiwa Ruto nwe rais nothuretwe ni Kenya. Mwandiki munene wa Njuri Ncheke Josephat Murangire kuwa kanisa ya MCK yomba ko andu anyichi ombe chiri takuo. MC badarakani digo kada umba ni bo mutotiki George Magoa bakiora Ezekiel Machogu kudhiata makinya yake. Abiachara na chiari kumeneria chukuru iri kwenye madhaga gitumia madomo richi dirikari yoreti untobu takarike. Watoni kende to inende mwankamudia no kedro kyola nyumendato kinya kwina kalono oneto madile Weru eretwa Purity Richard nangeto PHINEAS IMAANA Nteto chero de dato ikamberia da ichichongwa. Minister wa urimi na ndevya Franklin mithikali ntore nominate bo kada mucemanio yongo tano ya Azimio irodirete nende karikana withiwa na mbere ni Raila Odinga ntuko ya icho kene kya Kamukunji ntore ya rais William Ruto ni rais wa gwitika na uri nende wetirete kinya kidura wa nya Kenya kaitano ko no ritari mi bete na mbere guciandikiria kiro andikithani bwarimi burabo wetirete bukiambireria akiwa mero mwankira nende ni andikithite yarimi ngiria na 90 na banaba mana na 56 bobu gita na mbere ure waringa bana wa county ya Meru kireito mulungi na chokereti ya rais Ruto nkatho ni unto okudura lentore na nendi kuria CS wedira gita kya Meru boy yani kenda Meru bagunika utukikareka tombirichio tongere twende ngabana Kelaito na Senator Kadhuri na tongeria basa udhimenti tuona sub county Ithatu ibura jokerwe arimo ke sub county ucio Ithatu times 3 irengera ni rui na rere njesi ekeja ikabukandikwa times 3 nasi bwandikwa times 3 Antobakeri WS times 3 ni mubunge wa Southimenti Daktari Shandrak Moiti akere kire kigomano ketu sako kire kyodithikite mushijwa nkubu na tongeria bange bagi siasa ne bokariku aleo minister wa urimi mithikari nturi minister wa Iwanda Simon Cherugui gavana wa Kabere wa Meru Kiraito Murungi gati gatongeria bange ala Daktari Moiti ugite kinya kire sub county goji na bogi darua mono DCC bakare to bisine. Na hapa tukapata 3 sub counties. Na tangu hiyo wakati hatujapata DCC. Kwa hivyo tungeomba Metheka Mukirundi huko ongea na mtaalamu Ruto waseme tu hawa tupatia hawa DCC hiyo maneno ikwishe. Bwana MCA Mutembei toto mana kere president Mantoja sub county chare akwe kuthira manto twengene ajo itwetere tore MP tugwatanete twinde MP ba Meru na tweta tuona kindike na twachoka tuona deputy president na itweri kinyabyumya biere bidatu bitethira tote tomeri DCC then ya egoji na narea Kanyakine na kiringa bana wakabere Kiraito Murungi ninkatho mono kiri mutongirwa mugongo Daktari William Ruto nikuguna kaunti ya Embu Tharaka na Meru mawaziri kiri thirikari yawe Kiraito akiugandire ari waziri niwe wenkake ari oruterwa Kirimara. Sasa ukianzia Embu tuna ndugu yetu Justin Muturi ambaye ni Attorney General. Ukiingia Tharaka Nithi tuna ndugu yetu Professor Kithure Kindiki ambaye ana kazi kubwa sana. That's the most powerful ministry that you can have. Na iko upande wetu. Hapa upande wetu tuko na mheshimiwa Mithika Linturi. Mithika kende tu mwathani twachure kura no twashindwa tu bairi. Ende watu akwena manantu ure ne itie uru.
kingi kirikira itu ni nkatho kiri Mumiru kwegita rira bamwete kura kinya kethira cha kithurano kithuru chitombire kung'ana auga Miru batitaraga marea bataraga matwa Oni kiraitu murungi nkumucokeria nkatho muno no ntukire kinyethira indashindwe rimwe indashindene maita yange ya tantatu kona ndi kinyewa mbona ketha yeni na ndaugire ntegachwa kura kairi kou nuthu bwae unchwira kairi na mimi na support serikali wale umechagua tuko na wao and I'm there kama mzee wa mawaidha and I'm ready to give you whatever support I can give from where I am. Nawe waziri Mithikari Nturi akinyiria arimi ba Meru gutigira ni bakuyandikithia kiri mutaratara jajwitite na mbere akiuga ya Southiment arimi 29,725 ni bayandikithitie. Kaunti yote ya Meru tumeandikisha wakulima 194,857. Nataka kuwaambia mufikapo nyumbani, ambieni na mpigie ndebe murandi wa kuandikishwa kwa wakulima, na tunatumia machief, assistant chief na hawa wengine, sababu we want to collect data ya wakulima ili tuweze kupanga mambo ya ukulima wetu ya kushalisha chakula katika taifa letu, tukijua tuko na wakulima wangapi, wako na ekari ngapi, ili katika mipangilio yetu ya serikali wakati tunapanga kusaidia wakulima, because the vision of the fifth administration ya William Ruto is to subsidize, is to support production and not consumption. So wewe kama utapitwa na kuandikishwa hapa, ujue wakati tumepanga mpangilio wa kuwapea fertilizer, wa kuwapatia majembe, wa kuwapatia mbegu, tafadhali hautaweza kuonekana. Kwa hivyo I am encouraging you, mufike muambie watu wanjiandikishe ili tuweze kupata nambari zile zitawezesha sisi kupanga mipangilio ya kuweza kuwasaidia wakulima. Na Muthiari Nturi akemeneria mutongiri wa murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga akorobara bange nabo bacinda na wabo to bacinda boetekeria batuthukiria thirikari ndaibiro bagwe batutambua thirikari abatutambua rais ni William Ruto, batutambua ate minister sibra bathuri ni William Ruto, botari bo manto yau muntura ata umere ndoburu kana ni bogona aka kiongo kyake sawa bwe karia ni thirikari nonto ko manto yonde bwaringire kura teba bwaringire kura kako wa mucinda ko ntabura aka rais ataere na utocokeria njara ende tokaria thirikari twamureta na hivi karibuni kenda toba hiki kubanga mimango kenda into areta boya kwa tuchunga serikali, sababu serikali ya William Ruto ni serikali yetu, ni sisi tulitafuta tebuo kanani atia ito twathithiria atia ende twambekaria orokarachia eria reriko orokarachia eria rerembi mataunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare Manonto bwa Nteto Kare na ngina kuna ati mwandiki munene wa Kurubanjori Ncheke na ora kinyani momemba wa kanisa ya Methodist Josephat Murangiri na wetenende kanisa ya Umbakuwa gwatwe kama kanisa rungurwa MCK ya Kedra Gita na mbere guchia durana na yoiro mbari ya kini kiri presiding bishop Tumbura rediritinende ya murakiabi kiri boya kuma kiri bishops bange barabedirite bagita retire ni onto kwedra kanisa etiku mwenda na bateye guchia beria muduri murioki na ututariria Josephat Murangiri urani mwandiki munene wa kiama kia Njuri Ncheke jandene Kenya amuna kwithunya mukuru kanisa ya Methodist na ina chumiritie na kwaruria mandu jegi kanisa ya Methodist akiwa kanisa eji eteke biashara na erukira kio Murungu mbere ma atongeria betu baikirie kanisa 14 bairwira position cia kanisa beta 14 ibabwite kwa remorsefu bairire no ndukabarwite abakuru wa kanisa
ndiaria ni mukuru wa kanisa na nkaria ndi onda wa Meru. Kanisa ngugira kanisa itai nene muno ni orithi bwa nkoro, lakini kanisa yetu ni irachinjirie antu aithirwo irithitie nkoro na aru kanisa yetu iraire commercialized na ni kyo kiretete thina hii na thaira kirundu kia biashara gigatonya nkoro ni cia muntu kwangarata na gutika kuiya. Kuringana Murangiri augite mutongire kanisa ino ntombura na bwiri kumenyera muno tuko inkai muno kanisa cionthe ikarega kuthithia remittance ebira baikaya na cia kwa karou kanisa collapse na kuja gukiria nkoro kaende kenda igwata rhythm ira twatwire ne ku develop kanisa yetu menye yo jonde kanisa Methodist yegwa jakahora kanje ntombura nchiaro cia ntombura na ndamwe yonde areri tuzara bishop wetu akuthithia na bwirite kurekeria katiba itangugi no mwanka Kristo bonde pa participate failure to that ni ana cia kwenda kupurantire kanisa na ana chineo ke kora nkoro cia Kristo na kiutu kietiri kitumi kancha nyingi chomba kuria gwita muthi nondu bankuchenereirio uri kira mpomba kuromba ntumbura ne taichokere aichokere ori na ikitie kanisa na mwankana ndi kanisa Methodist ara tweterete no tuikwethera kwena mbeca chika wenda ene circuit kanisa ira nyinge ni ugete itikia mbeca ndene circuit itika umende ene circuit cieta ndene synod na cieta ndene synod dio cieta ndene ya conference kwa ntumbura na menye mwankana ndi kanisa ge kwathukana na namenye kanisa Methodist ni okuria minister ba mwarungigite ngugine bishop bange akengaka na kanisa tenje muntu kanisa na muthire nandi irombara iki ntombura ni riri kwa nkuromba bwana ntombura ai bishop wetu muchore okwa kamurombe atiri ukaragania kanisa Ithatu no ntutongeria wa Methodist ukuremo kubuthingata na njirere ithongi ukuremo ikuthikira memba no ntu power ya Methodist yuma kire a memba etiuma kire athinjiri yuma kire a memba tondu wi nkuromba achokangiria nkoro na mpwe muno utukurwanwe kethiro kwira antu ubatongeria bakwira batikwenda kethiro kwira antu kankare aja bakwira wakara ubuite step out ukanenkanira kanyako netekeria kuthikira antu bara batongeretie kanisa uja mukuru ntuimathio na mukuru ntuimathio naye wechima na ritete ngugi nene mukuru agukura ibati omwekera pressure no ntu mukuru ndaigwa ate kumama kuringana uria kuona kanisa uria yitete ikiripotera Weru TV bitamuturi murioki ngene kuoni ati kamiti ya kithomo ndeni ya mbunge ya Senate gukurukira mukarigite Jo Nyutu ni yugite nukwibanga kubwithio chunkuni bweya kunia wamba bokerio munini wa mwandiki munene kiringwataniro yari mukupet Moses Ndurima nawe na ugite ati thirikari ya Ruto yabuthire makosa ya manene yakweberia ndwanyira ni ndichithira chitethera kia kurwa na wamba bobo itieria kyongera guti ugichunchi kimwe kyandegoro kyomba kubwithia bweya kire KCSE muno Kisii na Nyamira araito baingi bethirite bakiona grade ya A. Boniface Mongera na kulikithia kamite mathomo bunge Senate gukurukira mukarigite wao Senator Kaunti Murang'a bwana Jo Nyutu berutero Mombasa batumiretie kwarua bakethero bakembire kibaruga gya kuthunguna makarika jambo ryo kirio KCSE kiria mpumi chirarekerwe kimekethiru Nyutu akiariria kiama amona ndiki ba Nteto no gite bakethero bethungu no bubu kana bamenya uma amwa kwethera minister mathomo janthuru ne kinyeze kilmachogu na kanokirie no gutimurito kinyomwe uraia kigerio. Tunafanya uchunguzi wetu. Mwanzo nimemuuliza clerk wetu katika kamati ya elimu aone vipi achukue data, lakini tunataka tuchunguze tujue kama ni kweli. Manake unajua udanganyifu katika mtihani ni kitu ambacho ni rahisi kujua. Ikiwa kwamba wanafunzi wote wametoa majibu yanayofanana, hakuna binadamu wawili wanaoweza kufikiria kwa namna moja ikawa kwamba hata maneno yao wanayoyatumia katika kujibu maswali yao ikawa kwamba ni maneno yale yale. Mpumilisha mwaka muthirisha KCSE nacio ichitigite cio kiteruriro ringeja nthegorone kirindi nakio kigaukanite kimigambo
bamwe bakiwa na bara bakurukitie barathoma note wamba burareo bau bange bakiuga ntutebia ibati gukuthiri bakumenya uma uge bwawe bwana Moses Ndorima urane munini mwandiki munekiri ngwataniro ekupet ariuga ukeja kumbumbura bobwega kira thithekere ketire akuthonoka igitira magwara areo nuraigwa kigerio gitira yagwa enyetha ikira yagwa barabara yiba gwatao lakini na ndo ataga urejere ateraririe mantu ja wamba we ararumire kwethia itha gutewamba kana burende atikwenda wariri aritwa ngiri mwega na 146 mwaka jwe baragwatire oringithanitie na ngiri mwe igana 38 bara bagwatire mwaka muthiruka na 2021 why should ni kino tuthirikari ukira mantu ya irregularities na kigerio karagikia wa every time tukaripotero kamba barabarari barayamagirio barathirire tena utega ukona 900 A's out of 1000 plus chumeta kisiri. What miracle is this? We need to be told. Investigators no mkapati ndio mpatoile. Haiwezekani kwamba kukawa na abnormal curve. Haiwezi kuwa kwamba shule fulani ilikuwa katika ile mini yake ilikuwa imekwama pale katika 5 ama 5 ikawa kwamba mara moja ime shoot mpaka 9. Kwa hivyo yale ni masuala ambayo tutayachunguza na tutatoa ripoti yetu kama kamati muda ukifika. Thirikari Kenya kumakaraja nithire twigire kurona makarika jombo bakigerio gukorokira wikantaira mwanya ja kwa ngerekano kuja na container na nyago ntoko mwe kuithiro baika kamera ya CCTV kiri exam rooms kigerio ikiyagwa na kiyagwa level ni nyingi muno kiyagwa kuma kansu yatumwa na mitandao igachoka ikaiwa from the center for example ugeta kiri skuru imwe uri supervisor wamba kwarwe nago kirona ndi turendo tutethia una ukainga ritho rimwe ngugikenderea so sente uyo ndehomba gukuruka. Bwana Ndorima oroithiritwe mwarimu na wakiri kagitene gaka arojuriria Nteto jorito na kuga atiri joare moko meka kagitene ka jojo mwethi jote kumeka jo magara kana jo akora keja kwithirwa ana bakarita no wamba bare anini tukethora twina a nation of thieves amba ndiguru yonde iketho ere amba so tutethwa twina ndiguru ebu inontu ketha muntu onde gakwiyo ngiri what kind of the country is this so ana betu babwirite kuonwa mandiri jamega ati Nteto cheku ya kigerio tinjaga nontu okiroga gwatage agwikiaro kwenda nyoka gwata ndina arua ukathoma through the ranks na wita university ukathithia biro kwenda kinyoka gwata ugeta university direct no ronge no akeja kuthingatite through the system ukethwa bure mu at one time ko tuga muntu rora kuruka nyomba na murango no rora kurukira ndigicene bonde bakethwa bare we nyomba bonde nke reporter Ntoshero TV kumaje kingina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Angine kone ati ya Kenya na atungiria bagita na mbere kuririkana ure wari CS kithomo urethirite nende kuya igoro Professor George Makoa MCA ba county atarakanithia baugite baringe nda CS Nandi Ezekiel Machogu kuthiata makinya ya Makoa kire kubangania bweya rwangiro kithomo tabura magoya ethirite akibutha kwa hapa tungeretwe ni MCA wa Mwembe Jones kinegeni bakuithira bakiongelana kwa magoa ethirite akirutana iria kinyotira mutaratara yumero yo kithomo ni ya CBC yokumbeka bakiongera na nende aukabarira na wamba wa Chierio Martin Mugambi na kulikithia Kuo kiorari minister wa kithomo thirikari ni Uhuru Kenyatta atwe Professor George Magoa akira ringithia Kenya kathomba na nkinya tongoria bamwe batongoria kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakimukathaga nontu babura tongoretie rwangirwa kithomo kagita gaku turonete Kenya ikulusi mtu who has done a lot for the education ministry atikwenda na karuta wira na nkoro emwe na atikukia who the children mwa alenda gutuiganania ana ba muthini na ba gitonga alenda kuiganania bonde nikenda baumbe kwithwa bali kisukuru baumbe kutwika gintu kimwe. CS wa mbere kana minister wa mbere wa education kuona athiete skuru wengwa kuthingatia kithomo
na kuthingatira buria arimu bakuruta wira na atiugite akauma nau othe witu tumagutuni akeja magoma primary school na akari skuru yengi mwene imwe kuko utirora yakora ya mwimbi na nimboyaga kaingi muno kingai nikenda onani ontu bwa kwithwa ndino opportunity akwithwa ngiserve antu betu kagita gakwa gakinya kwithwa ku move on ntige ya mark tabo tukaririkanaga magoa atongoria baba bariuga endi Ezekiel Machogu ora no minister wa kithomo ora thukirie kanya ka George Magoa abateri igo kinya na kurangira irato bya Professor George Magoa mono ta guchunkuna mpumi cha kigerio KCSE kira kiraumire kiumia kithiru kira ndingenda kuga ninkwenda kwira Machogu uria ari kutha ino education ageria kinya Magoa nikanda twana kero education sector ga ukira na nkiugaga ona igire bibira udura ino antu baingi muno bariuga nikira kurukirwo nontu Magoa atari ku nontu Magoa na thingatagira muno koguo nago Machogu tathingatira one kero kirio kirarikirwe nontu bukerega skuru imwe ta na side ya Nyanza oidukete ya skuru imwe irete ana Bonde University atongoria baba baugite bakaririkana Magoa nontu wa mutaratara wa kithomo wa CBC na kuria thirikari ikuthi na mbere guchuthingatira nontu CBC neje tukutwika the biggest equalizer ye community yetu ati niyo mbumite Kangoji kana mbumite Mpuri kana mbumite kuria mbumite Kaululu kana kuria Kiraro tulithoma kithomo kimwe na twina the same opportunities na mwana uria kuria Nairobi na kukungi na kwogu Magoa ni aruire ndwa nene muno wakikisha ona kiringagiro siasa alungama na tontonia tikanitie ati CBC ni ejete gututethia na kwogu no mbende kulomba tafadhalini antu bonde twiki administration na tioti no ona tuyajiali ona ningo ndimujiali na ndina mwana ege CBC nimbo ni big difference na ndi tontu bua sacrifice ile Magoa aruthire ona raimo twikite te popular ni mturejire na intombega jia education CBC and I hope bolia makoala bangite mauntu ma education tukaomba kumathingata nikenda in memorial kana in good memory of Magoa nikenda tumbe kumuririkana MCA Jones Kenegeni kana kuota omo atongoria baba uritie arimu bageni bara baumite kaunti chinge na kuthi kuthomithia kiri guntu kungi gutigira iba kuruta wira ciao boro ibateri kenda gwitigika arimu baumite counties jingi bakirija counties jiene kana county iyo atori kana ile beba poste na bone ba make sure ba kuruta wira bateria kurutwa ni indwari county eu bro ningienda mwana akutigira na aria arutiro wira tutikadija tukethira county iria tutikadija tukethira mwarimu aumite county example ya Kitui ejitethara kanithi kana umite Kibwezi kana umite Meru ejethara kanithi akejana bakambiria kugwa skuru itagwijaga koguo antu au nao ni tukwenda raidirwo muno tumenye ni mbiongwe kuendelea kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi na nikumira Nteto Martin Mugambi tukona kanya ka kuno kende nchokerete oringi na Nteto ingi ukethiro gitakuraya Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited irendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina na shama enthongi mono na nikuonekana ndukiene cionthe na magulija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwa ruju na utinangi umba kunenkero rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kiremenege kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njoto kuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bwa Nteto nkuruki turingire thimu kurukira namba 0721 152 708 kana uriongire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Poshmark Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekano jo Mega Supermarket mukana jo bichichia NHIF. Poshmark Meru College netoko kugwata ogeni kirojukania bwa January mwaka jwangiri mirongo eri na Ithatu buria bwetete na mbere nitoe janaga courses taiji School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekere na School of Civil Works mantujia waki na ubundi nitujukagia ritobaria batikinyitie grade chia kutonya university nitoejanaga courses chia computer gotemarei kiria ritoba diploma na gichunje kia 80 kia mathomo dieto nijaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchwagaira ritobeto internship turi na nyomba chia kurara na marijeto nija kuguna mukojo waku neukomenya manto nkoroki no otoriongero bichine chieto kana otoringire thimu iji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. Bueno ntubokuthira itete na mbere kuatanira na uniki Nteto chetu muthakana rietu Dennis Mutwiri uri rutangwe ndene abaye mantere cha dagani na nyumene kwithirwa ntere cha matiri raka aichuletie mutine na tiketwe ntuku yerwari muthako kwire nenjerete kwele kore mabisa betithite na mbere uchonko ni kenda kumenya kaumo kaiko keke somulgaishima katulikithirichio Intura ya egarie kana gitwa kachuka ara akariba ojuritwe ikithikiro bakinogokia mwiri wa Dennis Mutwiri Gitonga muthaka wa ukuruba mianka 31 ura mwiri wake wa ithiro uchuri kithakani ntere cha matiri ma arume gichigo bunge kia Tharaka mwena kuigwa ikwari na bioria kathomba manto makoni gikuo giake anto bamuchi wake ibaitiganiritie na ripoti ya postmortem irayonanitie ati Mutwiri akwire kumania na wichuria guku anto bamuchie amwe na achore ibamugwetete ta muntu araerutaniritie kiri wira chiake. The Dennis Mutwiri Gitonga has been working on contract basis in various business institutions in Meru South and Thika. Mi naweza kusema ni mmoja wa hii familia kwa ukoo. Baba yake ndio secretary wa ukoo wetu na tumepoteza
mtu wa maana kabisa. Mwanka gikuo giake Mutwiri arari munini wa captain wa gikundi ya Chelsea Kenya rutere rwa Meru ira ikaunti cia Meru na Tharaka Nithi ara akiama ba ikundi iku baibumeretie kwa wingi kuthika umwe gwago. Ni kijana ambaye alikuwa anapenda community yake, kwa sababu kwa tulipokuwa tunapanga mikakati ya kuja hapa Chuka mwezi wa 3 alikuwa ametupangia vile tutakuja mpaka tutolee watu ambao ni wagonjwa pale hospitalini damu, vile tutaweza kusaidia watu ambao ni wagonjwa pale hospitali, vile tunaweza wasaidia kama maybe watu wamekosa kumalizia zile bills za hospitali, kuna wale watu ambao hawana vitu za kula pale hospitali tuweze kuwasaidia. Na yote ilikuwa mipango yake ambayo tulikuwa tuweze kuiwezesha mwezi wa 3. Akari ibapeto mataro maguchwaga utethio rira bari na thina. I understand say we are facing very difficult economic times. Watu wako na shida mingi. Naomba tu kama uko hapo na uko na shida usinyamaze na hiyo shida, usingoje hiyo shida ikusukume mpaka ufike mwisho. Talk to someone because a problem shared is a problem solved. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Chukuru ya secondary ya mariri ndi kungurite mpumi cha KCSE iracha tumeruwe kiume kidiru wakungura dokoni alare mwalimu munene na ugite baina point inyanya gatanta Ithatu na kumbe kanini kwidira baichukuru eliotongeria kaunti ya Meru. Chukuru ino nakete guchome bunene yonto mpumi ndiruchi ya mwaka 2024 mubari na point 5 gatanta inyanya. Kwirwa kunene kiri aritwa arimu na aciari ba cukuru ya sekondari ya muthenya ya Marire ira iri wandini ya Ntunene gicione bunge kia Igembe North barabara urete cukuru na Arua no kungwira umbani bwa cukuru ije kiri kia KCSE kia mwaka muthiru na arabarari na meaning grade ya 8.3 baiketi ana manele ya 11 university ya uroko jera munini wa mwarimu munene cukuru neje Mugambi Marete. Mwaka ya 2022 cukuru yetu ni irari na aritwa barabagiragwa 223 na kumania kiri aritwa bau itumbite kugwata aritwa bara bakuona ngirindi cia gweta university aritwa 211 kumania kiri aritwa bau turari na ari igana ria 17 baba geta university na boys 94 baraba geta university. Kwina improvement tulinganithetie na mwaka ya 2021. Mwaka ya 2021 twari na mean score ya 5.831 na mwaka juu ni 8.332. Mathabu na chemistry yonditana na kiraji kiu kiraruko matokeo yeu yetu twayariterite ngui na no turaiche tukawata result yu 8.5 twambirio miwa kuma last year na oinda baroreti na nkabera bukawata 8. Cukuru eje ya Marire nethiretwo ekirumirwa ni mathina reka no yumbanite kierione atongeria bakiurwa buru tonyera na kumitethia nikenda yumba ukira nkuluki. Challenges ira tukurukirite ni ati tiari tobonde bomba kuria bisi kwa uri bibwa bisi bwithina na ritoba mwe bakarasimika kinya gutumwa mesie nikenda bongera mbeca. Thina rengi ni kwithira tuti cukuru ejete na ruji rwa kung'ana rira kwarite ikwithira kwina igitariri umwe nontu cukuru kaigura ruji ya facilities ya irasi o mwaka tukaratukiongaiirwa ritwa na kwa ututina irasi bya kung'ana itukuromba kiri thirikari kana barabomba gutethia bagatutetheria kiri miako yiu kenda ritwa bomba kuthoma bwega. Kwenda kuria atongeria bothe MCA Member of National Assembly bwana TJ yaiturerwe embassy ya cukuru iturerwe basi ya cukuru kenda na betu bomba weta kuthoma. Ni mambura yimberetwo ni MCA wa Ntunene Patrick Mulioki na ora ware MCA Kambere Jediel Mauta bakionania kwerirwa mpumizi. Chokerie principal na deputy owe
kadho cia mwanya sana no ntoba go speed education in tunene want in ambeta way na kwa tuka batwi to in number 2 in Meru County. It's an example that toba diikumiria na winde mutongorio ora baere kura last year kangwendo bashwira ndi nabo pampa tu pamba ndendo wera ruare ndi nabo kiali na mali biraba genda nkata. I want to congratulate the principal and the students by Marire Day Secondary School for a sterling performance. Boeka history. Not only in Meru, but you put Marire came up with Kenya. Whether at Minisco 8.33 to only number 2, ya Meru National School. And this is no mean achievement. We should be happy and we should say congratulations. Kire fees angwenda gwashwira aritoba baikuno ito kwambiriria kitu gito education foundation na in 2 months time together to lunch na kezero ekita aritoba ndo baraba ninde nikenda tumbo supplement mbesa irana irasia basari kwa ute murto kezero asia fees by 5 months to come. Kiripotera Weru TV kuma Marire wadini Antunene Gembe North mbeta Marion Karugi wa Kenywa. Right, na kinya kidira thirikari gukurukira ministry ya biashara niringigite marubuku wendia bo madaga yakathomo ta uniform na kinya mathanduku kire machukuru wa biashara na achiari kuma yembe ibaguteta te chukuru chenteri ni wetithia na mbere omuntu bo bari wa chukuru ikinya ire ndinto na maguri ya reuro ntubira bagwete kidira bageta na mbere kwendia batira nindi bakugwithia maandamano. Biashara ni asara kiri a biashara ntere ne ijisia igembe ukurukira into mwanya bia alitwa kondo maskuru mararamiko jokitwe kinyani ya shiari bareba kwathira ne banyikirite mono nionturithirwa magurija into biusukuru ne nija iguru mono kugwanithe nwe na mandukene na kuthukia Nteto alimu batiko betikiria kugura ome ya sukuru kanda timamoni agirita wa maua ni achiari bangi baraba nyilikite ontobura binyilikite wa mbere pio nkendelea nchokere thirikari Kenya nkatho nyinge muno no ntukuri goro wa siri wa trend ya Moses Kuria na aritere kana ya na information clear au ogeta muchiari kinyomwe agura gintu ndene eskuru no ntobira biko ndo skuru for example kana ko igande matrix blue na hata onire nguro ruthirakia ndero 1500 kirisiti kende na kea kiande ki 20 loiro kona kulingana na ukame bora bado tukulugirite kimanto tukulugirite ya maumo kurare ampare nyingi ibo kumenya mire tutrona thoko bora ibateri kona tutina mbesha lakini mwalimu no to andikira matrix 20 ukarea kumenyendo ko ora skuru kana kaura no na ukaendwa 15 kenda ura kantu kange na kange aciari to gwinyeleka sana bado torikiana skuru kana barua yeyo kero kaura kina no ntobwa gwithira sukuru ni oyo tunekera into na into bira tukunengera tutekunekera otheri biru gethwa times 2 kethra we ya town na wa urutheria thandu gokerwa ni 1500 wa compare na ya sukuru ni ngiri Ithatu na mutiari uno wa weta kauria mbeca no tembeca nya thai ya season yo tembeca antu be nacio ko mutiari baba inge batekwenda wikinya na masukuru ya rabeti no ntobwa into kali ndauga mbeta kwa Serovia na ndi mu biashara maoa mbenda ya soksi mbaika na panti na mbura lakini mwanka ugo kinyerete soksi ciako iciranokere ite kuona cia kugura muciari ari yanda mwenda jambira ito mami twara tukae wa sukuru na beta sukuru bare ndarua goro oni benda ya soksi igana beta bare mbira bare ndarua magana jairi nirio nkuria atiri mwalimu akaritana kana akendia soksi kana akendia nguo ya benda ya oni na inkogita digiti thoko lakini boba utekyo bagita ito ya nesima mwalimu naritane na tuitwendie mbendete tofinde na miaka 10 na tofi onde na tofi ngiri na tofi ne ko thomethia mwana miaka 4 miaka ena akethoma na tofi ne ngiri ota skuru principal barendia ngiri yele to koria koria netea jo barendia ota mongozi ana siari bandiki tore fanderi oya karibare
Olympic shopping mo wa trima turende 500 na 400 kenya tore 400 na 1500 skuru ba turende maana 5 na 700 asiari bainyele to saiti sana. Malalamiko kana mateta jaja aciari wamwe na biashara nterene ici jeje ondea gukurikanwa auga tene uti mantu jajau ja biashara jao mbai kuthithika maskuru na biashara ciao ajaome nicio mbai gutana mbere na ikyo bakwira minister wa kithomo na atongiria bangi bajukietagaria mbere ya bota biashara na aciari bajukiria arimu etagaria urio kinya kuthithia maandamano au tukoya na onyo watueka principal baterende kureka maandamano. Rais Ruto ashughulikie mambo kwa sababu sisi kama wanabiashara tumeumia sana. Tumeumia kwa sababu hakuna kitu tunauza. Dead stock kutoka masaduku, hata ukiangalia huko kuna masaduku ya rasia ambayo hatujauza. Arimo ndene egembe kana Meru County kwa jumla na nkiara area Kenya mzima. Ibakire to kubu tonge skuru to ko bethakia kana to tuma uniform. Ekorobo baretere skuru ko tuma uniform iba ore macharani skuru ino uniform wetu mawa Thaa iko na marori ya kureta matirisi onto ya mawangaos Oiko thiria skuru Oiko thiria biashara babe na town thirikari irenda gukiria muntura wa nthi mama mboka bonda riakitha mwarimu na thomera arandiko ri kukarita ngwiji onthe we eyo endie mboka ni tukaritane. Sisi tunasema walimu wafunze, sisi tuuze. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, County ya Meru, mama mpaka Tanzania. Ndithiri tita nambere kurumirwa county ya Meru ati KMCA na gavana Kaira Mwangaza akaruba mama kuma ntubetwe ekyongo batongeretwe ni munene wonwe ni waruteru Pastor Julius Kadiruni bedrita bakiwa kaita kaka ingie kedrita kakyura kaite ne karakwari nandwa arabauriti nindi ukaramwe na kuritaniria ngui. Tunapoongea sasa tuko na 2 weeks Meru ikiwa imetulia. Ukiriru babu idrito bukirirwa ane anto obaingi county ya Meru. Hunja nayo na burabu idrito bukionekana bukaya bukareta amaendeleo mathi inambere na arende tugoje goro gavana Kawira Mwangaza aronekanire athijanetie na bamwe ba MCA ntereche tigania kurugora mirandi Bobo ndaibo ringithetie anene akuru bamwe kuma ntereche ntubetwe kiongo na araba uthuranite na gucokia nkatho kiri ngwataniro eno yanjirite kuonekana kaunti ya Meru. Na itu kuona obi baraunjirie thayo turi maumau twenda kuona ara kwina ngwataniro na ara kwina Weru na kuu nikuo kuwirwo gwetu mbere buru katukwira mami wetu ngavana twimwira ni bwega no ntuba kinyawe gwitikanire na ma MCA bawe no nturi atukuona nyumba yetu ya Meru yina thayo kana yina thiri nikuo kuwirwo kwetu tukaria atongeria ba Meru County. Ngavana wetu ni ontu barawatanire na ngauwa mwathani Murungu akumwe ngenda no atulolelia na aturi no tuturiana bake na ni Murungu ritete ngweu kuwatanira ko nikenda amenya nana ntiwaire na nara nkeire nana bacukuru na bombasa le bae bombasa no tukuri bate uciomba muntu agethwa na kana te kumba kuthomethia muntu agethirwa ina mwana te kumba kuende kinya secondary ni tukuromba kinya rende meri yo irathirite Ithatu tute kuriterwa ngui itukumenya akamatukanie ni mwanka akabe kenda tuitana mbere woja nthiguru ira ingi no na kuri nogu kuringana na akuru baba bariuga ibwega ende thirikari rirairekitie na kuwatanira atongeria bonthe ibathi inambe na kwiruta abwempwe utigire bakuruthira mwananchi maendeleo marabatiri kwithirwa aonete kuma rira twathuranire mwanka athaino twenda baite burabethwe baina marathon ya kurita ngui nikenda bakabe itaria baratete no nturira nyumba ina ndwa ni thairo ekithuka cia resources imbingi ira antu barabati kwithwa baitumaira kou batwe asalindas of Meru twenda berie kuona kanya kauba ukakaba na njirera yonthe bakaba neo barite ngui kufa na kupona mwanka bone ngabwira irarire ukuma bausikaba uti antu kwina kothuku ndene Meru na batu tutikwenda kwetha kwina ndwa kaire kuma thai mwanka gutirio ituture tugwatanirite arafu marathonire no tukwenda twitithwe thai ngavana wetu Meru turatete igita ringi muno kuma ria twathuranire mwanka
na thai turi aja tukugwatanira itu ikangua haraka kenda tugwatata kaunti ingi iria cirari cio tutiga ndaika 2 kenda twithwa turi amwe twinthe na ngavana ukaigua buthuku inyorora gwakite ntaka agwaka mamira agwaka bionthe biria aragwakire Murungu ari iguru na arakuthaurire na ukagita muntu bwitha bwina ndwanwe kinya uka nao eja akuama akarenthi akwariria muthikire no ntui mwanoku na watanire na tongeria bau bangi nikenda tumba kuritirwa ngui no ntu batwende turi a twita antu beto ekithaka na endi tukwenda na tuture weroni tuone barabara na tuone maendeleo yange ya stima ne bamenyera aritwa bonthe na bachokondare na babunaimare ibamenyerwe nontu nibo weru bwa nthiguru Kuma Nteto kiongo Gembe North Betan Class Chabari Ngino kuna tingotana ya rimo ya KUPPET ni rombete thirikari gukurukira nkiama ya uteibwa uribwa michara nio SRC ebungele michara mbecha ira chakure ya nyumba nende nio house allowances wakiwa kwibo bakwamukira inka inkuruki ya bangi na kwibo batire kwananwa amuna mendeki byangi kadumba Kiama gia kulaithira rutingo gibwa rimo ba secondary takio KUPPET nikimeneretie ntumirire nenkandiretwo ni kamiti ya kuria misara SRC ntumirire leithiti ati mpongeri jia rimo jia kuria nyomba ni jongeretwe kulingana na KUPPET mpongeri ino ni jia tene muno na gutika kigeni kireke ntumiri ino ni bongerete kuga ntumiri ino ya urongo kuma SRC ni akugire kwangaratania lwalia lwa kuleta ugaroroku kiri misara na mpongeri jarimo Kelo Misori ni mwandiki munene wa kiama giki gya KUPPET. The circular contains absolutely nothing new in any of the remuneration packages it dealt with, including the house allowances. Some of the allowances reported as new were awarded to teachers ages ago, even before the 2016-2021 CBA. It is totally disingenuous for the SRC to wink Kenyans that it has adopted any increase in house allowances. KUPPET will continue its demand on decent housing for the workers. Ile circular itolewa na SRC ni circular ambayo inandanganya watu wa Kenya. Hasa wakati huu tunatarajia kuketi na serikali ili tuongee juu ya mishahara na allowances zingine za wafanyikazi. Zile allowance zimetolewa zimelipwa kitambo. Kiama giki nikithite na mbere na kumeneria marei manini mampongeri ja kuria nyomba ile alimu bathite na mbere kulewa na ile jiendelete kwinyire mitulile na uritingu gibwarimo. Somebody working for government and still paying house allowance of 4,500 is basically living in a slum neighborhood. Ile kiwango inapeanwa katika house allowance kwa walimu is a mockery of pay, kwa sababu it is not based on anything. Hawajafanya any research kuangalia manyumba, hawajafanya anything. Kwa sababu tumelipwa hii pesa tangu 2012. Leo ni 2023 na bado mtu anapatiwa 6,000. Mwingine anapatiwa 3,000 ya nyumba. Hata ukienda kule North Hall huwezi kuta nyumba ya hiyo pesa. Kiama giki nikiurite thirikari gwitukira SRC gutigera ni bakuthingatira marei matha ino manyomba muji munene wa Nairobi na batigire mpongeri ile ikule wa alimu muji wa Nairobi no jikule wa alimu terenge ja Kenya ete kumakania nare alimu bakuthomithia. KUPPET has recommended the harmonization of house allowance across all job groups to be the rates currently paid to Nairobi teachers. Tunaomba SRC ilete usawa katika malipo ya nyumba. Na hapa tunasema vile mtu analipo Nairobi
hata huko North Hall anahitaji nyumba mzuri aishi, kwa sababu hiyo ni right, ni haki ya kibinadamu kukua kwa nyumba nzuri. Mtu anapata 50,000, mwingine anapata 20,000, na wote wako grade moja na wanahitaji kuishi katika nyumba ambayo iko na mazingira mazuri. Kiribande akemega kulungamira alimu ba primary takiona tugitukira mwandiki munene wakio Collins Oyu botana ati ni bendelirite walanirie na thirikari kienda gutigira mpongeri ino jia arimu ilio jia kuria nyomba ni kulaithirua. Sisi kama wanachama ambao wanaongoza walimu tumetoa mwongozo wetu kwa Teacher Service Commission. Ingawaje hii itakuja kutoka SRC, sisi pia tuna yetu. Unajua SRC inaweza tumia mbinu fulani ili kukatiza ile mawazo yetu ya nyongeza zetu. Hatutaki kuinterfere nao, acha watoe yao, sisi pia tuna yetu ambayo itaandaliwa mbele ya tume ya kuajiri walimu. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Na chukuru hili kureto kiumia kiura wa MC waruire rorera mutuma Kalembe aruga nonete achiari baina mathina ya maingi ya bisi ya ginyo chokiana chukuru kwa ukaya thina ntubrane ndemu manite angaramene ne ya uturu na nikia kuri arimo nende ba machukuru na kinyambuli cha machukuru wedira bagiti kira kiana kuboma achiari bakibangania kona bisi kurukina urite machukuru wetikania na achiari barabaina na bakuthomera kana botonya form 1 wedira bakiura uniform kirinduka ira bakedira bakiona onto akoredo chonde ne chukuru mwera kirigia nacho o endere arito barikite na gucoka cukuru kwambire kiumia kiki Peter Mutuma Kalembe orora MC wa wandi rwire rwarera giconekia bure ukanyuma na sumirite na kuga bengi baciari batiwatirite kinya king'otore kumane na mparerera bamurumirite na wagi wa mbesa akiuria arungamiri masukuru kwaranire na aciari na kubanga mitaratarera bakaraga mbesa kaora arito bate kuga ugo kana kuingira ofisi ria aciari bo batinayo thaa ici kithomo igiete so difficult na ntiko na aciari bengi bagi angu tetera muciari no ntugoni nkumenya bubwega arampumite na ara kirindi gin supportete mwankara ndakinya mbithiri tukindi na inua foundation yakwa ya Kalembe inua Mzazi Foundation na ithiurunkite miru yonthe nkumenya ro kukari na sorry turaeja na mathanduku na ithiurungangite ma na tu sponsor na baba ingi muno tukibaeja basari urito kwa trima muciari yese kithanduku kiri ari kijira tina opwingi ikithanduku twejirite no tukejete kwegwa na atina hope ina agaita fees na atina unge mbere kana nyuma urampiriri kuromba tu kire institutions na turombe kinya thirikari chipin aciari bainyiritwe thai turi thai bainyiritwe na ingwitikia ukaja guteka inya miunda yetu no gatega iri bikarimeru na aswana ajo tuli roire tato tikutheke ikumarisara no kumenya kiume kiu kingire form 1 betite skuru na aciari bagukara miaka iri bataketinya no mbina no kumenya biria bategemeaga ni irio ne are Mutuma Kalembe augite na bwarito ba form 1 baraberigeri gutonya masukuru kwambire kiume twitite bagekero rito bakugura uniform masukuru aki ende betikero kugura nguo na are aciari babo bakomba bunka kenguo yu ni cietikiritwe ni skuru so urandingiromba ni kwithukuna at least understanding between the institutions na aciari nekeni nyamwana akoja kuona na yake ya kuita angia kona ketha kuyomba kona uniform na bei kidogo for example kinya ketha mtu na tirogwe kana mbi punka aki ikauna watho wa skuru aitite netikirwe nonto no ende kukobithwa ende akare ya pole pole thirikari ya county ya national please twithore na mikakati emega ekumenya aciari thaiji bei na difficult situation iria thaiji ana baraba ingi nte kuona bagi report school na baraba ingi bakethwa be into waste nkaromba batwe na tu baraba kuomba iba support bo bangi
Nkuruki Karembe no rite thirikari kuja na mitaratara ya gutigira ni kuingia kiroto kiayo kia 100% transition akiwa baingi barito batagitite bwa kiri kigero kia KCSE na kwa urwangura kithomo ni rubatere kuja na mutaratara ya gutigira rito ba bonde ni bagutonya cukuru cia kiubuni na uteani kenda kuigwatira kosi mwanya mwanya ukaja gutega kigerio kiraumite kiana ngirinya mangirije ujonde jarageretwe ugatega na baba kurukite inusu 30,000 and now almost 31, 32 and 35,000 on the E na thirikari they are silent ndikumenya kitha burenda ana baba beta kwa hamba ndikumenya kitha ana baba bwithugania bageta na riba gwatire E. What measures do you have nondo burenda ira bukuga 100% transaction 100% transaction itebwa twena almost 35,000 bena E na plus bangi almost nusu ya baraba ageretwe na munyo mongo bena D na ndo bonde bateta university dinama kuna problem na thirikari nitegere bubwega na problem te muchiari na problem te mwana na tu problem te mwalimu ni support kuma ke thirikari ina problem ana baba geta into waste achali bategerwe tuonura antu baba bomba gutetho mara moja ana baunya bongo baragure batagure makosa tejao ithirikari ina makosa no tutete measures correct to make sure ana beto bakwa supplied with the right materials iria bakuthoma revision books na whatever Reportera Weru TV kuma rwire rwarera gisone ke buri mbita mawira kerija achibona nini bo mara ni baritite maoni yone ndi yegie na kuiba kwa tambaru itagarira thirikari kongela ndonyi chotungire maturene na kuwa bobo kareta kana bukaretera nto tungata kwina bonkuru kine bachukerete nkado mwana wora ni minister wokaria bonene professor Kidure kindikiba kiwa yani matunda yotungire buki ugaibu otongoria na nkinya motungata no abuthiete na mbere ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we munthi machibo anini ba machibo na nkinya tongoria matura batindite kunenkanira mauge mao mbariche kiega nguru muthenya we munthi tukiaririria mauntu ma bula tungiomba kuona sublocations new sublocations new locations na new division na new sub county maoni mau meto makinya kuria ndiromba thirikari gari ku consider non to population ya Mwembe ni nene wega bula tungiomba kuona services kirosa tu mwananchi bainge batongoria baba bakiendekithagia kuongera na nkinya kunyiwa wa sublocation location na nkinya division ciao maturani tuna divisions jeri that is Kera division na Mara division Kera division idwere ya Magutuni Kera location Kera location na Kadingido Karie na Kare ino riu nitukenete muno nuntu tuti kuchoria tuthibwa twamikua tuitio gu tukinya bwa Kare tuthi kuringa ripoti nao tuti gucoria bwa Magutuni tuthi ugu tuturuka kirima kiu tuthi guchwa chabusibo nao bariuga mutaratara uyu no mwega nuntu ukareta motungata maturani na tigagua na bao kuona mawira mo bichini mamu proposals ila twaleta tuongele units ino ni kumaanisha into ino igatukinyira mashinani na with ease na igatukinyira haraka na antobeto bakaomba kuitho baki benefit zaidi for instance tulatwire twina just three locations tigatha ino tukwitho tuki increase nikienda bande Murugi tukuongera Murugi South location na makire mogu tuongera nkinya Murugi Central location ukina laitha tariu Mwembe tukaya kwewa 2 wards still tukaigwa twina chances higher jia kwitho twina resources nyingaingi na jia kwitho still twina more employment gikeno kinene bariuga igotwika ibambiritie kuona matunda mathirikari ya ndagitari William Ruto na mono kuma kiriru angirwo karia bwandeni rurarugamiritwe professor Kithure Kindiki ni kambuge gamba mbencokerie ngai nkatho jia mwanya mono thirikari ya William Ruto nonto bwa kuthura professor Kindiki ari minister wa interior
na ni mwana wetu twina witikio muno nwe ati agatwira to the next level na level wingi ni teno kuona twikari ndi umnde tugichambua tukuga kinya division tukuga ward tukuga sublocations na locations bwana kindi kingaini akwige wega utukinye to the next level. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Na ntuko yeruare yatusako ni buthite muchemanio yo mwaka ni muchemanio yugute atungeria wa timbaru na kinyanto kathumba ni kenda kumenya oguni bwasako ene arasako yugete ni kugwithia urakombeka gukuria urimi amuna biachara kathumba kire gutigira mikobo yoete na goro kire urakethira kiromba. The year 2022, this one has grown. Yetu sako ni buthite muchemanio yo mwaka ntere chenkobo akiama basako na bakongorete umbani wa kwithira bari biachara ne kwa miaka kathumba bakitungatira customers bayo. MC tonenkeria maikimwa Wekiaria mwerekeria munene wa sakwe kana CEO na tarite umbani na kinyari nene ya sakwe ere kinyete amono kubadhania mbecha kire sako ingi ira munene sakwe je ni mwe sakwe nene buru itirombete mbecha iriku kana iriku bankine itombete kumanage mbecha chie tuchoka twamera gutumwa ka miaka 5 ere thiri tware mwa kurbure dividends na tutakoba mbecha anywhere nema na ndito kwenda igwa ntombete gukuria sako yenu ya Thaa ya 1 bank ina assets ya 5.3 billion na nyana rongo tika chamani ya jano tunejete no akaborea tikwaya na kioterio kira memba endi sakone tarete ya umbani kinyakio wa ni bongui kana kwandikana ali madhabu wa sakoe kana audita na tarete ya machiara ya rayedrite kiona ya rayonde ringaniri ya ukinyankurukie milioni mana tandatu. Financial assets it's at 137 million. Inventories 5.4 million, property and equipment 87.4 million, intangible assets 11 million, and the goodwill 23.5 million. Na mukarigite wasakwena tarite ombani bwayo kwa kagita karaithirite ngwine akiweta wingi bwa memba ya ntubomwe bwa kwigunira na wetete kinya mibango yarabekite kendo tigira ni baukira kinyankuruki na batikuromba mbecha kuma ome indi abakwayana. During our special AGM in November, members passed a resolution to be advanced, and therefore that's what we need it. And at the injunction, interest on member deposit and dividends are as follows. This is the distribution. Therefore, I'm going to move through, and then this one will be implemented. Number 1, share capital, which was the seed for the society. That will be 18% from 3%. And then from there, I'm going to proceed. There are member deposits. Pesa zile, shares zile, mwekata nyingi. Yes. This one paid you will have enough money. And this one go up to 13%. Minister wa urimi Mithika Linturi na ukarima mburene ya nayo kiakanya utararimi barani ya memba basakoi utiera ni bawichi andikithia untobora wete ni mubango yu thirikari nene. Tukiongea mambo ya uchumi wa Meru unategemea ushirika, unategemea kilimo, na ndio tuwasema asante sana pia kwa Mheshimiwa Rais kwa kuangalia na akaona ya kwamba atupee nafasi tushiriki kusaidia na kufanyia wa Kenya kazi ili tuweze kuwainua pamoja kulingana na ule mwongozo ametupea. Urawaringa bana wabaile wa kaunti ya Meru kiraito murungi kinyawe na ukari mamburene ya iko na uchokeria management yetu sako nkatho sana itongeretwe ni Maki Gitonga na CEO
I'm in Nairobi. The Nairobi company nyingi mono kuingwa ingi kengari twangugi, and even shareholders are not getting anything. In a company ila unindi member nao gutike turaewa, but here tunapatiwa 18%. Wapigwe makofi. Seria kureo tuwetherete kuruki tuende ne county government ya Meru. Ikiuga mukuru kana mwekura kinya miaka 70 atibui gutongeria kana vai mo member wa ene cooperative society. Na seria utuganiro ngarungame twameka kando ndi governor no ntido na tutongere tubwega ne akuruba watongeretie. Na kinya na ndi bari o kabo kwenda bana na ito ya mbeca hii. Kwa hivyo kile sisi tunaomba both national government na serikali ya county, tafadhali, kwa sababu hii ni mali yetu, tukubaliwe sisi tukiwa wa member, tuone kama mtu ni mzee ama anaweza kuendelea. Na mwenyekiti, nashukuru kwa sababu ujakuwa shirika ya hapa Meru peke yake. Nimesikia wewe uko Kitengela, uko Nairobi, na hiyo ndio njia nataka kukusikia pia ukiwa Nakuru, ukiwa Nyeri, ukiwa Kiambu, ukishindana na wengine na utafutie hawa shareholders wako mbinu ya kuwezesha kuinua share yao. Sasa next time ifika hata 20%. Ibwaga ntuba kuja na gutwitika Nkruki yarimi waka ngiri nkruki ngiri leche mana ya tano bakuma mbogo ne bakunigite nto mwanya byo batederia kiri urimi munekenda bomba kona kidira nende bakakeda na wingeni uterio barbatete kuma kidirikare account ya Embu ya Brarita Monica Mushiri atutariria Makiria ya arimi ngiri igiri na magana matano a iria a kuma Mburugu Cooperative Society mwena wa gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu ni magunikite na macini iria cionthe irendekana cia AI kuma kuri thirikari ya kaunti ya Embu kuvitukira muvango wa ASDSP kana Agricultural Sector Development Support Program. Liquid nitrogen containers inonene imwe ya 30 liters, another one that is 20 liters. Then the 3 liters igere kareka kwa nenda gitaya diete kufansidia ng'ombe. We got plastic socks, AI hand gloves, ring pistolet, forceps, throwing goblet, throwing monitors, stainless steel flasks ya kwa mavio, dipstick, straw cutter, waterproof aprons, cow cuts, and 50 doses of sexed semen. Macini ino irongoreretwe kuthi vandu vanene gutethereria arimi aya gukiriria gikiro kia urimi wao wa ng'ombe cia iria na gukuongerera iria riao na mwisori kuongerera mbia iria magwataga kuma kuri urimi uyu wao. Within a span of 3 years tukiendelea with those sex semen tutaweza kuwa na ndama wengi, na tukiwa na ndama wengi inaitwa translation. Ndama wengi watazaa maziwa mingi na mwishowe pesa mingi. When we have the sexed semen, we'll be able to get more, we'll be able to improve our already existing stock. Sindio, situko nazo. But now we'll improve. In the process of improving, we get better breeds. Tukipata better breeds, we get more milk. With more milk, more besa itiengeva. No ati wana kuri uguo arimi aya ni maratarwo gutonyerera kuongerera iria riao gikiro makiria kana value addition niguo makorwo makiona umithio makiria kuma kuri iria riao. Ni market nego iria rietu twendagiria the locals and the processors. What are they doing differently what we can't do? No nginya twicirie uvoro wa thoko, whether iria rietu ni raw milk kana ni processed milk kana ni riria tutaravota no nginya twicirie uvoro wa thoko. Guku ayuthi magitaragwo gukorwa magitonyera urimi wa ng'ombe cia iria niguo kwiyandika ithenya riria gweterera mieke minini ya mawira iria ikuo. Out of andu 10 aria makwandikwa aria makuria ira mwaka uyu ni mundu mwe kwandikwa. Wani mwanyita aria makwa apply kunukute muka apply mwa apply mwa andu 10 ni mundu muragia andu
but mwa primary andu 10 in the daily sector ni andu othe 10 makugea wira. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. No nikumira udende tukudatugiekaira gatanta kirinde tuchetu nkatho anchone no ntabakuthirwa kiona akanyana kwatana na unimo nkira kaitene kaende oyawira ne atikalono katumba kwithira kakiura tikaraya ende ni ruarint una kalawo kwa tokara shughuli terechia chogoria agwende tuiringa mathabu tukona tutinambia tona mbere na nyuma tuineana kalawa mbire yunkoni tweta ndene nyombe kwendia mauku kana bookshop mwakura weto mudoni au chogoria muria wina yuku rena kalono kakaitoyo aturitra yuku remore tichori tuitoyo kadumba ke kavembere atura neana na tomnenkera oni etano na kalawe etano tadi donto chukuru ni kurura kalawa geta ke kana kere nkoendia kaitoyo maana akaua kaiku amwira tika kachoria yukune nongo kurire ndu ntunurite thukuru tambia boy nganga ukurirako twandere twito yotu onde ke yuku ndu ti mwana twakurira tukomekithira bainga thukuru ina tukethira twiwichi thakalawa nduinya bambeyera nte banwani ontu tivyo kalawa ndumirie kumania mbecha yu Purity Richard memona yetu madithia orobo ruari na ngeto Phineas IMAANA itha bino tukugoya.